Karas na ning Burr Month, dadayon da na ilabot Kapampangan pauli ring mialiwang pasyalan at mga nyaman a pamangan. At syempre, paniglon dala naman din kislap-kislap ang makuli at mga lagong dekorasyon, lakwas na ring Barol San Fernando. At karas na ning second week of December, may papaslag na laring iganting parol ang mililigligan. Aliwa mo ring Kapampangan ding makaabang kanini, nung pati taga-siping balen at deng foreigners. O neng ingligligang parol, mo pala king syudad San Fernando mararapat. Pati rin kabalan king Macau at inamo namang sariling version na ng Lantern Festival ang magaganap balang kaduang Domingo ning December. Itatagmiya po yung Kapampangan Association ng Macau. Iya po yung una aming pengarap na idala keti Macau na ipakit ka rin kalupaming Kapampangan, kalupatang Kapampangan ang po pang kalupatang mong OFW na Pilipino keni na in traditional na gagawan tamo every December kay Pampanga, which is the Giant Lantern Festival namin ibatan kaya katamo litim kung Kapampangan. May kumpisaya ini inyang 2022 nung nukarin many batan lapamo king Pampanga ring walong parol susukad 20 inches in diameter. Aliwa mo rin kabalan din sa saup-saup, nune pati ang gobyerno na ng Macau at mialiwa pang aguman at kumpanya, anyala ko siyang menagumpeing pamikatagon. Agyang ding aliwang lahi, game na game ka nung makipag-participate king ligligan. The good thing about that one, even it was first time last year, binigyan kami ng opportunity ng Macau government na sila ang nag-sponsor ng aming venue, kumbaga everywhere naman na natin, first time talaga na nasa labas publicly. Nung ginawa namin ngayon is ang dami ng sumuporta, hindi lang po ang government of Macau, kung hindi ang different Filipino community na mga shops. Pati rin local artists at vloggers kay Pampanga, di na yumo naman kano kayang makaungyaning banwa, bang ipakit ng karilang talento at mamyesaya karang kay katamong kabalen at syukarin. Maragul niyang kasaupan kano yung karalang festival alimu para karang Kapampangan, nunay pati karang aliwapang Pinoy a uli pang Pasko. At bang magbalabalaw siya, plano na kanuning Kapampangan Association in Macau ay daon niya ini banwa-banwa. Kung yearly, gagawan po sana ini. Nung makiranda na po sana kaya katamong malugod gobernador, kaya katamong Deta Pineda, mangailangan kaya po sana ng saup, kaya tutok yung banwa na magkaroon na pong parol, data pong maragul ng bagya, data pong sanang 6 feet na po sana na makanano tala pong adala keni at pakit tamo po itamo bilang Kapampangan adala tamo po keni tang kasiyaan dari kaya katamong kalupang OFW na malungkot kaya abroad at ay bahagi tayo kaya katamong tradisyon banwa po. Ako, ingkya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.